Ka election MDC ka sa satang cita yo tam ai haka bagi kartong kin sayo ya kalat ban le chau paj ba ban pensu thu ya kanong rim ko jongki bat kum juro bagi kartong kin yo ban le pa ni ka jing ka sha na ki paj ba kin sayo ya kalat ban jit thama ya kinong mikmat ko jongki kata la ka dai po khas hill bat kum ju apo Janja Hills ke election MDC kan salong menta ubenai ka ar phawai tarik kepada kesngi tep vote Bagajing new vote kan long haka uju ubenai kata arpu sautari. Jan barok kiseng sany partai kila pen krep ha ya ke niki election. Bat ki babon kiseng sany partai kila kamba kin sayo ya ke jing job ka babon tam kisit kata la kadaya pok khasi bat janja. Andai kata ka syong haka rai ke jong upaj ba. Yanu ki paj ba kin ai kambon kasit kata la kadaya kising riulum ni ya kising ritor. Ladang yipai jan barok ki konstituensi kajing pen krek kalaya syat baladang yipai kajing pen krek hapo Janja Hill kata hapo Ciliang tang konstituensi ki seng sany partai ki bala pen krek ban aireng hagani ki election MC ki long ka United Democratic Party kaseng rulum bala rim tam hagani ka celah ka kaseng di UDP kan sa penyakun da uma Ilizar Sidikar Uma Ilizar Sidikar unsa aireng hagani ke election MDC na Ciliang mentang konstituensi persya ya kiwai pat ki kartong ke bansa aireng hagani ke election MDC ke bansa long haka arpo wai tarik benta ubnai ber kesnginya vote kan long haka arpo sau tarik uju ubnai kiwai pat kiseng sai partai balapan kre kilong kaseng Voice of the People Party ke bagi tipai ba upra kau VPP kan penyakun da uma da Amy Liam Umada Amy Liam unsa aireng naga tiket jongkau VPP na Ciliang mentang konstituensi hakani ke election MDC persya ya kiwai pat ki kartong ki bansa aireng hakani ke election MDC ke bersalong syen kiwai pat ki balapan krek kilong ka National People's Party ka ba yalam ka sarkar jala berkumjuk ya ka district council hakaba ka NPP kan sa penyakun biang dau sitting MDC pemerintah kata Uma Rudayutang Ruda Yutang unsa aireng hakani ke election MDC na Ciliang mentang konstituensi persya ya kiwai pat ki kartong ki bansa aireng hakani ke election MDC kini kita ki kartong ki bansa aireng na Ciliang mentang konstituensi hakani ke election MDC bat kasyong hakarai kajong ki paj ba yanu ki ibit na pedeng kini ban pa siying dorbar jong ka JHADC kabanya saja kajing nge jong paj ba kumbancu kedaw hangni kandidat ka Ciliang mentang konstituensi haka election MLA kahap mo kaya konstituensi pat ki parti ki per ki balayo iki vote ki jong ki hak election MP ka bala dep ki long kumni kaseng NPP na mo kaya kayo 1,000 sepatam ka VPP kayo kal arajar tam ka UDP kayo pras sepatam ka kongres kayo 9,000 sepatam bat ki pat ki kartong ada ki page kani gijing yo vote ngi i baka seng VPP kayo bon tam ki vote bat ka syong hakarai ki jong ki paj ba hakani ke election MDC lakin jid ki kartong ni ki parti andai ki babon ki seng sai partai ki lang bagi paj ba kin sejid ki kartong pada katang ia ka jiksar ki jong ki paj ba yanu ki ibit ban pa sing derbar lapdeng kini ki kartong